Hello everybody, welcome to Farm Language with Mr. Kabada. Today I'm going to present the model exit exam for English language and literature graduates, particularly on morphology, linguistics, literature and critics. I already prepared some questions regarding on these course areas, so I'm going to present at the time being. I think the questions are, of course, some questions are very common and some questions are someone need a critical thinking, but my sake is to give or to aware about how the exit exam looks like and try to make ready, or you have to fasten your study focusing on some specific course topics. That's my intention actually, but I don't mean that these questions will appear for your exam, your exit examination, but how the approach looks like actually, yes. And I'll try to just give some explanation for every question, and I hope you'll get what I want to say from this one, please. Yeah. So just as soon as possible, I'll give you some time to answer about the question, and finally I can answer the question and give just clarification, explanation about why the answer is A and B and C, something like that, please. Yeah, I think you'll stay with me. Let me start the first question, please. The first question is, which one of or which of the following is an example of derivational morphemes in English? What's derivational morpheme mean? First of all, let's think here. Derivational, we have two types of morphemes. The first one is, first of all, morphemes can be categorized into two. That's called free morphs and bound morphemes. Free morphemes are two categorized, two forms actually. That is called lexical morphemes, grammatical or grammatical, and functional morphemes. What about bound morphemes? Inflectional morphemes and derivational morphemes. These are the four categories of morphemes. When you say the question derivational means, there are morphemes which have meaning by themselves and which changes the word class. All right, which changes the word class means they can change noun to adjective, verb to noun, adjective to adverb, but they never change the meaning. That kind of morpheme, derivational morphemes. This result comes from by adding different suffixes, not the prefixes, please. Here, whenever inflectional morphemes, they never change the word class, but they change about what? Numbers, sexes, and about just comparisons and past forms, something like that. But the word class never change. For example, if I say tall, taller, I add the suffix er. It means it doesn't change the form, which is an adjective, but I can compare one thing to the other things. So this kind of suffixes are inflectional suffixes here. This is adding the suffix plural and be ed past tense, and here is ness as in happy. Happy is an adjective. Happiness is also another word class. This is called, for example, talk, talking, work, working, progressive. This is called tense forms here, and this one is plural forms, but the answer is C ካላችሁ በጣም ትክክል ነው። ደሪቬሽናል ሞርፊውም ማለት አሁን የሰጠኋችሁ ማብራሪያ ሞር ክሊር ያደርገዋል ፕሊዝ። ደሪቬሽናል ሞርፊውም ማለት ወርድ ክላሱን ብቻ ነው የሚቀይረው እንጂ የትርጉም ለውጥ ሊያመጣ አይችልም አክቹሊ። ሶ ኢንፍሌክሽናል ሞርፊውም ደግሞ እንደዚሁ ሰፊክሶች ሲጨምሯቸው ሲንጉላር የነበረው ፕሉራል፣ ፕሬዘንት የነበረው ፓስት and ፖዚቲቭ የነበረው ኮምፓራቲቭ ሱፐርላቲቭ የሚቀይር ብቻ ነው። nice. How many morphemes are there from the word unthinkable? unthinkable ከሚለው verb ስንት ሞርፊሞች አሉት ነው የሚላችሁ? yes, ስንት ሞርፊሞች አሉት ነው የሚላችሁ? so look here, unthinkable, we can categorize here, right? unthinkable, ለምሳሌ look at the word un here, and here is think, and the other is able. Yeah, how many morphemes do we have? 1,
2, 3. Every word has just actually its own meaning. And think, which is the last part, actually doesn't have any suffix and prefix. Totally it has 3 morphemes ካላችሁ ልክ ነው። 3 morphemes የሞርፊየም ካታጎራይዝ አደራረጋች ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ሊጨምር friendly or like this. Look it, globalized, look it, globe, yes, the last word is globe, and here is global, global, and there is just here is globalized. Oh, there is one thing here. Globalized የሚለውን ስከፍሉት the last part unseparable part የመጨረሻው በራሱ እስከሚቆም ድረስ የምናገኘው የመጨረሻው ፓርት ነው። ግሎብ ነው። ከዚህ በታች ሊካፈል አይችልም። ግሎብ የነበረውን ናውን ወደ ግሎባል ስንቀይሩት አድጀክቲቭ አደረጋችሁት። ግሎባላይዝ ስታደርጉት ደግሞ ወደ ቨርብ ቀየር ነው። ግሎባላይዝድ ወደ ፓርቲሲፕል ቀየራችሁ። ስለዚህ how many morphemes does it have? 1 2 3 4 እያንዳንዳቸው ሞርፊየምስ ሚኒንግ አላቸው። ይሄን በትሪ ዲያግራም ማሳየት ይችላል። globalized. So the answer is B ብለን ጨርሰናል እዚህ ጋር። Question number 3. In the word cast the plural morpheme s is an example of yes. ይኸውላችሁ እቺ cat የምትለው ላይ ምን ጨምራችሁ አሁን cat plus s ሲጨምሩባት የጠየቃችሁ ጥያቄ ማለት ነው s ነው የጠየቃችሁ። ያ s ምንድነች ነው የጠየቃችሁ። እዚህ ዜሮ ሞርፊየምስ ነው። ዜሮ ሞርፍ ማለት ዜሮ ሞርፍ ለምሳሌ go ስትሉ ወደ ፓስ ቀይሩት went ነው። irregular form ያላቸው ሞርፊየሞች whatever different or irregular form ያላቸው ሞርፊየምስ ዜሮ ሞርፊየም ነው የምትሏቸው። what about suppletion ማለት suppletion ማለት suppletion actually irregular form ያላቸው suppletion inflection ቅድም ያልኳቸው አንድን simple present ወደ past ቀይሩት ወደ gerund ቀይሩት ወደ ing ወደ past ቀይሯቸው ወደ participle ቀይሩት that's called inflectional morpheme ነው። so the answer is ማናላችሁኝ inflectional morphemes ነው የምትሉት። ይሄን inflectional morphemes ልክ ቃሉ ላይ ለምሳሌ just think what's called educate የሚለውን ውሰዱት። educate ይሄ ነው educable ባደረገው እዚህ ጋር educable ባደረገው አሁን derivation አለው። educate ከሚለው መጣ። educate as a verb ነው። educable ስታደርጉ ደግሞ ወደ adjective ቀየራችሁት። adjective የቀየረው ማን ነው? abele የሚለው suffix ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ከሆነ derivational ነው የምትሉት። እዚህ ጋር ያለው ጉዳይ ግን ምንድነው የምትሉት? ይሄንን what's called inflectional morpheme. So there is a difference actually. Right. Nice. Question number 4 ላይ ግቡ። Question number 4. Which morphological process changes a word's grammatical category? Of course ቅድም ያልኩት ነው derivational ማለት ነው። yes word grammatical category ማለት let's take one example ላሳያችሁ። ለምሳሌ beautiful ብትሉ this is called an adjective። ከዚህ ወደዛ ሊከፋፈል አይችልም። beautifully እንደዚህ ልበለው። አሁን ይሄ derivation አላደረጋችሁት ማለት word grammatical category የነበረው ማለት adjective የነበረውን ይሄን suffix ሲጨምርበት ወዴት ቀየርኩት ማለት ነው? ወደ adverb ቀየርኩት። ይሄው adverb suffix adverb አደረገችው። ይሄ grammatical category ትሉታላችሁ። the answer is derivational morphemes. it has such function please. derivational morpheme ማለት ሁሉ ጊዜ word class ነው የሚቀይረው። word classን ብቻ ነው የሚቀይረው። ይሄ ማለት ትርጉሙን ይቀይራል ማለት አይደለም። of course question number 5 ላይ ስትመጡ question number 5 the English past tense went instead of get is an example of regular inflection ማለት actually for instance ለምሳሌ work ስትሉ ወደ past መቀየር ስትፈልጉ work ትላላችሁ። worked. or you can say sometimes ask ስትሉ asked ትላላችሁ። asked this is regular form ነው የምትሉት። regular inflection ነው።
common form አላቸው ማለት ስንጨምር duplication means duplicating all parts or some parts of all parts or some parts of the word. The word is called reduplicating, repeating ማለት ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ no noble it repeats itself. ሁሉንም ወይም ከቃሉ የተወሰነውን ፓርት ብቻ ሪዱፕሊኬት እያደረግን የምንሄድ ከሆነ ይሄም ሪዱፕሊኬት ከዚህ ጥያቄ ጋር ግን አይገናኝም። compounding of two words which go together and has one meaning compounding ነው። suppletion ማለት they are called actually word formation but it is an irregular morphological pattern occurs which have different roots for to express what different grammatical forms that's called suppletion. Let me give you an example here. For example, go here went ይሄው go went ሌላ ምሳሌስ write ለምሳሌ write wrote ይሄውላችሁ እነዚህ ምሳሌዎች ውሰዱልኝ please take these two examples. the past እነዚህ አሁን የጎ past form went ነው የwrite past form ማን ነው ያደርጉት wrote ነው። እንደነዚህ አይነት ቃሎች irregular የሆነ ፎርም አላቸው irregular የሆነ morphological process አላቸው። እንደነዚህ አይነት irregular የሆነ morphological process ያላቸው word formation compounding አይደለም regular inflection አይደለም reduplication አይደለም ማን ነው የሚሆነው suppletion ማለት ነው። supplet ማለት forming new words by words which have an irregular morphological process by itself is suppletion ትሉታላችሁ። so the answer is what? አሁን ለምሳሌ instead of saying good god በማለት ፈንታ went እንላለን። ይህ አይነት word formation ምን ትሉታላችሁ ነው ጥያቄው የሚላችሁ suppletion by itself is this meaning please. nice. number 6 ላይ ስትመጡ a bound root example save receive or perceive ነው የሚላችሁ is characterized bound root ምንላቸው ናቸው actually እነዚህ bound root characterize የሚያደርጉት ባህሪያቸው ምንድነው ነው የሚላችሁ question number 6 yes right ስለዚህ ምንድነው የሚላችሁ a being able to stand alone as a word no b carrying meaning but never appearing without an affix ትርጉም አላቸው በራሳቸው ነገር ግን ያለ affix ወይም ያለ prefix ወይም ያለ suffix በራሳቸው ትርጉም ሊሰጡ አይችሉም። for example ሲቫል perceive አላችሁ receive አላችሁ ታያችሁ እዚህ ጋር this is a suffix ነው affixation ነው ይሄ suffix ነው suffix ላይ ምን ጨመር prefix ጨመርባችሁ receive you receive something perceiving something means you understand something right perceive አያችሁ ታለ perceive እነዚህ prefix ናቸው። ለምሳሌ receiving ብትሉ receivable ብንል suffix ጨመርባቸው እንደነዚህ አይነት ወርዶች ነው የሚላችሁ yes ምንኛ ያላቸው ቃሉ በራሱ ትርጉም አለው just ቃሉ ግን ይሄ ቃል ግን እነዚህ በራሳቸው ያለ suffix ወይ ያለ affix ወይም ያለ prefix ሊቆሙ የማይችሉ ምንላቸዋለን that's called a bound root ነው የምትሏቸው bound roots ነው የምትሏቸው so right the answer is here exactly that's the definition of bound root please that's the definition always being a prefix no ሁልጊዜ prefix አይደለም የሚወስዱት ቅድም ብያለሁ receive የሚለው ላይ receivable receiving receptance I can say please here መነሻ አድርጌ እነዚህን እኮ የሆነ ነገር ሊጨምር ይችላል receive ግን በራሱ ሲቭ በውስጣቸው ግን አለ እዚህ ጋር affix ነው የሚላችሁ question number 7 which of the following is an example of compound word you know what compound word I have already defined is two words which go together and has one meaning right which has a meaning so they are called compound words compound word ማለት ሁለት ቃሎች አንድ ጋር ሄደው ትርጉም የሚሰጡ ከሆነ ነው ለምሳሌ unhappiness ስትሉ unhappiness is a compound word there is affixation አለ an is a prefix happiness by itself suffix but the base word is happy running ስትሉ run is the root word and this ing is called the suffix here replay play again ማለት ነው there is a prefix but it doesn't mean that the word is compound ማለት አይደለም toothbrush there is one word here tooth one word and brush is another word
Toothbrush means just as a material which we use to brush our teeth. So this word is constructed or created by two different words, tooth and brush. So this is really an example of compound word. You know, compound is ጽንሰ ሐሳቡ ለምሳሌ table tense ብትሉ exactly table tense table tense ሁለት ቃሎች ናቸው። አንድ ትርጉም የሆነ የጌም አይነት ሰጧችሁ ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ወርዶች compound ወርዶች ስሏችኋላችሁ። Exactly, please. Nice. Question number 8. The word children's is in the children's book contains 2 inflectional morphemes, 2 derivational morphemes, 1 derivational and 1 inflectional morphemes, no inflectional morphemes at all. Let me explain in practically, please. This here, child የሚለው ውሰዱ ይሄን ውሰዱ and here is children's yes እንደዚህ ውሰዱት please ይታያችኋል እዚህ ጋር children's the word children's the child's book በዚህ ፍሬዝ ውስጥ ይሄ ስንት ሞርፊውሞች actually inflectional morpheme ነው exactly child ስንል it's refers about one child ማለታችን ነው አይደለ children ስትሉ en ስትሉ ጨምሩ ደግሞ ሲንጉለር የነበረው ወዴት ቀየራችሁ ወደ ፕሉራል ቀየራችሁ apostrophe s ቀይሩ ደግሞ possession አደረጋችሁት possession አደረጋችሁ ስለዚህ ስንት ሞርፊውሞች አላችሁ 1 and 2 so 2 inflectional morphemes exactly that's the right answer please በጣም ቀላል የሆነ ነው በቀላል መንገድ ማሳየት የፈለኩት ስለዚህ ስንት ወሰድን ሁለት ኢንፍሌክሽን ደሪቬሽናል የለውም ደሪቬሽናል እና አንድ ኢንፍሌክሽናል የለውም አክቹአሊ ምክንያቱም ቃሉ አልቀየረው ሲንጉለር የነበረው ወደ ፕሉራል ነው የቀየረው whatever the form is irregular ቢሆንም ፎርሙ ሰፕሌሽን ቢሆንም whatever inflectional morpheme ነው ደሪቬሽናል አይደለም please exactly nice a reduplication is as in the Indonesian anak children primarily expresses yes ምንድነው የሚገልጻችሁ reduplate ሲያደርግ reduplate አደረገ ስትሉ just ምንድነው ምንም yes this is called anak ማለት in Indonesian language children actually the same is true for in English this is singular form children by itself is or by themselves or the word by itself is plural form plurality or repetition ካላችሁ ልክ ነው child here reduplate ማለት ሙሉ ቃሉ ሊሆን ይችላል ካልሆነ ደግሞ የቃሉ የተወሰነው ክፍል reduplate እንደገና እሱን ያባዛችሁ ስትሄዱ ማለት duplication ማለት ስለዚህ childን ወደ plural ስንቀይር children አይደል reduplication ትሉታላችሁ ያን ስለዚህ plurality or repetition ካላችሁ ልክ ነው plurality ይሄ ነው reduplication ማለት ነው ሌሎቹ አይደሉም past tense ማለት አይደለም exactly negation ማለት አይደለም no negative form here comparative ማለት አይደለም no comparative form here so that is called plurality or repetition absolutely that's right thank you very much let's come to question number 3 which in English affix is not inflectional exactly not inflectional take care please I told you inflectionals yes no word class change እሱም ብቻ ነው take care of the suffixes ለምሳሌ able encouragement derivation አለው just readable derivation አለው harmless derivation ናቸው playful derivation አልናቸው and also aidable derivation አልናቸው or globalized derivation አልናቸው actually ምክንያቱም በውስጡ ሌላ adjective አለው ከዚህ ውጭ ሆነ structure which is called inflectional not inflectional ነው ያላችሁ please ለምሳሌ comparative taller ስትሉት is the inflectional ነው አይደል ፎርሙ ነው የቀየረው word class አልቀየረም what about be est superlative አደረገው ይሄ tallest ፎርሙ ነው የቀየረው adjective or right ለምሳሌ right የነበረውን writer word class ተቀየረ first right verb ነበር writer ወደ ናሁን ቀየረው ለምሳሌ as third person singular right ስትሉ plural የነበረውን ወደ singular ቀየራችሁት ፎርሙ ተቀየረ actually yes እንጂ የቃሉ ትርጉም አይደለም ስለዚህ ማንንም adjective right የነበረውን writer so ይሄ inflectional morphemes በፍጹም አይደለም the first base word ምንድነው right ነው please ይሄ right ነው rightን ወደ ቀየራችሁት writer ስትሉ there is something here ይቻያችኋል something እዚህ ጋር ተቀየረ
ወደ ስም ቀየር ነው verb ወደ ስም ቀየረ word class ተቀየረ so ይሄ inflectional part አይደለም so the answer is C ትላላችሁ yes right what about question 11 all right question 11 ምንድነው የሚላቸው in morphology approximation morpheme refers to portametu ምንድነው is a morphological part what does this yes right just right a morpheme that carries no meaning no and morpheme ከተባለ እኮ የሆነ word class አለው the smallest unit ነው ትርጉም አለው ስለዚህ no meaning strong ነው a single morph expressing multiple grammatical categories simultaneously exactly and morph ነው ነገር ግን የተለያዩ ትርጉሞችን ሊሰጥ የሚችል yes that is called or just multiple or combination of different meanings that's called portametu ትሉታላችሁ ነው see ምንድነው የሚለው a morpheme that can only attach no morpheme ሆኖ ናውኖች ላይ ብቻ attach የሚሆን አይደለም እሱም a compound word made from two names that's compound word ነው actually ግን ይሄኛው compound word ማለት አይደለም ስለዚህ a compound or a single morpheme የተለያየ grammatical category ያለው የሞርፊየም አይነት portametu ትሉታላችሁ yes portametu so the answer is exactly B ካላችሁ already ተግባብተናል ማለት it's a kind of morpheme ነው ይሄ morpheme ነው question number 12 the process that creates bunch the process that creates bunch bunch is any word please word formation yes any word which is word formation question number 12 ላይ ነኝ ያለሁት so bunch ከየት መጣ breakfast plus lunch የሚለውን ነገር yes breakfast ይውላችሁ ከየት መጣ you'll get the first word the first part of some of the first part of the word and the second word the first part of the word the last part of the word የመጀመሪያውን ቃል የመጀመሪያ ሳውንዶችን ወይም ሁለተኛውን የመጨረሻ አካባቢ ያለውን ስናገናኝ የሆነ አዲስ ቃል መሰረት ምን የሚል branch የሚል መሰረት ነው branch የሚል ስንመሰርት ይሄ አይነት የወርድ ፎርሜሽን ሂደት ወይም አይነት ምንድነው clipping ነው የሚላችሁ clipping እሱ ማለት አይደለም back formation ማለት back formation simply ለምሳሌ editor ብላችሁ edit ለምሳሌ edit yes from ከየት አመጣችሁት editor ከሚል አመጣችሁ ይታያችኋል አይደል back formation ማለት ከዚህ ቃል ሌላ ቃል ፈጠር edit የሚል አገኘን edit ይሄ back formation ነው blending ማለት ደግሞ blending ማለት normally አሁን ባየነው መሰረት ነው ለምሳሌ ስመግን የሙስራው አንድ ላሳያችሁ አንድ ስመግ እንዴት አመጣ ነው that's called yeah right here a smoke plus here a smoke plus fog yeah excuse ምን አመጣን ስመግ የሚል አመጣን yes smeg here ከየት መጣ there is a word here smeg and there is here totally you can create new word smeg የሚል ቃል አመጣን this is called blending ነው የምትሉት ይሄን በነገራችን ላይ blending ማለት ልክ ከሁለቱ ቃላቶች የተወሰኑ ድምጻቸውን ወስደን አዲስ ቃል ስንፈጥር blending ነው mixing ማለት ነው blending ማለት yes mixing ማለት ናቸው so this is called blending እንለዋለን back formation እንደዚህ ነው acronymy ማለት የቃሎቹን የመጀመሪያ ድምጽ ወይም ድምጽ I can say ድምጽ ወይም letters በመውሰድ ራሳቸው pronunciation ያላችሁ ለምሳሌ ናሳ ስትሉ yes NASA ይሄ ነው acronyms ማለት yes NASA ማለት ራሱን የቻለ ነው I can take or bring the first letter of the words so I can just pronounce this one NASA so this is acronyms it's a kind of word formation of acronyms ማለት is it kind of so the answer is blending ካላችሁ absolutely you are right please nice let's pass to the next question please ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንላለን የሚቀጥለው ጥያቄ the word edit yes the word edit derived from editor removing er is an example of ነው የሚላችሁ yes okay ቀደም የጠየቁ ነው back formation ካላችሁ absolutely ልክ ነው back formation ብዙ ቃሎችን መስጠት እንችላለን እነዚህ back formation
Just like anyway, that is the way that we form any word. What's nice, please. The question number 14. Question number 40 ላይ ልምጣና 14ኛው ላይ ስመጣ in allomorphs of the English plural morphemes. ይሄ allomorph የምትሉት ናቸው። allomorphs words which are the same words whenever we add different suffixes to pronounce the word effectively, that's called allomorph ነው. yes allomorph ነው። ወይም በሌላ አገላለጽ ለምሳሌ ሁለት ቃሎችን ውሰዱና ይኸውላችሁ ask plus s ጨምሩት። ይሄን ስታነቡ ምን እናገኛለን? askስ ውሰዱት። askስ ሌላ ነው። ለምሳሌ talk. let us add plus s, we will get talks. let's works right, maybe taxes. tax plus es and taxes here. እናንብባቸው። ፎከስ የትኛው ላይ ነው? እዚህ ጋር asks here, asks ስ ሳውንድ መጨረሻ ላይ እናገኛለን። ስ ሳውንድ ላይ እዚህ ጋር so you can pronounce this word just s sound, just like a s sound. asks. what about this one? tax. actually ሌላ ቃል ማድረግ እንችላለን። tax ወይም ይሄን just let's come go በሉት እስኪ go እንበለው። go plus es ጨምሩበት ምን ይሆናል? goes ይሆናል አይደለ? goes ይሄው አንቡታው እስኪ goes ይሄው goes። እዚህ ጋር asks ስ ሳውንድ መጨረሻ እናገኛለን። goes ዝ ሳውንድ በቀጥታ ስ ሳውንድ ሳይሆን ዝ ሳውንድ ነው የምታገኙት። ፕሊዝ taxes ስ አርነም ታክስ ዝ አለው እዚ ሳውንድ እናገኛለን። ሶስት ቃል ወስደን ወደ ፕሉራል ሲቀይሯቸው ወይም ወደዚህ ሲቀይሯቸው የተለያየ ፕሮናንሲዬሽን የሚሰጡ allomorph ነው የምትሏቸው። the same is true for t sound, d sound, ed sound። አንድን ቃል ከፕሬዘንት ወደ ፓስት ቀይሩት ምን አለው? t sound ይሰጣቸዋል፣ d sound ይሰጣቸዋል፣ ed sound። ለምሳሌ asked ስትሉ asked ነው የምትሉት። asked t sound ይሰጠናል። ለምሳሌ washed ed sound ይሰጣቸዋል። ይሄ ፕሮሰስ ምን ትሉታላችሁ? ሞርፎሎጂካል ቫሪዬሽን የምትሏቸው ሞርፎሎጂካል ቫሪዬሽን ናቸው። ድምጾቹ ሰፊክስ ሲጨምሩ የተለያየ ፕሮናንሲዬሽን አሏቸው። that's called allomorph ነው ፕሪንሲፕሉ። okay allomorph morpheme or morphophonic variation ናቸው። morphonic variation ማለት words whenever we add different suffixes their pronunciation is completely different variation የሚላችሁ እሱ ነው። yes infixation suppletion ወይም zero morph አይደለም። nice. question number 50. which syntactic test helps identify the subject of a sentence in English? የትኛው syntactic test ነው ወይም syntactic rule ነው ያንድን አረፍተ ነገር ባለቤት እንዲለዩ ሊያደርጉ የሚችላቸው? syntactic element ማለት subject plus verb plus object, subject plus verb plus predicate complement, subject plus verb direct object plus 2 or 4 plus indirect object. These are called syntactic tests ነው የምትሉት። so which one do you think is important to identify the subject of sentence in English? it can be moved to the end of the sentence. yes it can be moved to the end of the sentence. and ይሄስ ነው ምናልባት ያረፍተ ነገሩ ባለቤት መጨረሻ ላይ ሲመጣ ነው የሚላችሁ። is always a pronoun ሁሉ ጊዜ pronoun አይደለም እሱ። actually it agrees with the verb in number and person. ልክ ነው። ለምሳሌ here is ለምሳሌ he ካልኩኝ he ብዬ ምጽፍ ከሆነ plus he is እላለሁ because the verb agrees with the subject because this singular and singular verb is appropriate. ይሄን ልቀይረው he works እላለሁ። he works because the subject is singular and the verb is also plural. ይሄን ነው የሚላቸው። ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ከአረፍተ ነገሩ ግስ አክሽን ግስ ከአረፍተ ነገሩ ባለቤት ጋር ይወሰናል ነው። ለምሳሌ ይሄን ልቀይረው ለምሳሌ ይሄን እንቀይረውና እንደዚህ አድርገን we በሉት ቅድም ያለው ማን እንላለን? ወርክ ነው የምንለው። ወርክስ ካላችሁ ሚኒንግለስ ነው። ሚኒንግለስ ይጠና አይችልም። subject verb agreement structure ልክ አይደለም። ስለዚህ ይሄን አጥፉት።
ይሄን ነው የሚጠይቀው it agrees with the verb in number and in person that is called subject with sentence identify ማድረግ የምንችልበት ይሄ ነው አንዱ grammatical or syntactic test የሚላችሁ so the answer is actually ማን ብላችሁ መልሱልኛላችሁ C ብላችሁ መልሱልኛላችሁ please yeah nice question number 16 in the sentence the student carefully yes the student carefully read the book the verb phrase a phrase which actually verb phrase noun phrase prepositional phrase adjective phrase adverb phrase at least we have 5 different phrase types phrase ማለት ሁለትና ከዛ በላይ ቃላቶች አንድ ጋር ሲሄዱ ትርጉም ሊሰጡ የማይችሉ subject plus verb structure የሌላቸው they are called phrase ናቸው ለምሳሌ አንድ ምሳሌ አሳያችሁ on the table ብትሉ yeah on the table ብትሉ this is an example of a prepositional phrase ነው yeah ይሄው on the table because on the table ላይ head or do ማን ነው preposition ነው እዚጋ head or do እዚጋ ነው ስለዚህ ምን አደረግነው prepositional phrase ነው yes read is a carefully read ብትሉ carefully read ብትሉ this is called an adverbial phrase ነው ብትሉ because the head word here is carefully is an adverb phrase all right ለምሳሌ the school ብትሉ or the boy ብትሉ actually the boy ብትሉ ይሄ noun phrase ነው because noun phrase ትሉታላችሁ because the head word is a noun please መሪ ቃል ማለት head word ስም ነው noun phrase ነው ይሄ adverb ነው adverbዎች verbን ነው modify የሚያደርጉት adverb adjectivን modify ያደርጋሉ adverbial phrase ነው preposition ነው head word which is noun phrase ትሉታላችሁ ይሄ prepositional phrase እንለዋለን ስለዚህ the student carefully read the book past sentence ነው please ይሄ verbal phrase የትኛው ነው ካላችሁ carefully read the book ልክ ነው ይሄ ነው መልሳችሁ የሚሆነው because carefully is an adverb which basically describes about in what way they read the book የሚለውን ጥያቄ የሚመልስላችሁ carefully የሚለውን manner adverb ወይም intensifying adverb ይሄን modify ያደርጋል ይሄን ብቻም ሳይሆን ይሄን structure modify ያደርጋል ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው verb phrase ትሉታላችሁ please the verbal phrase read the book ብቻ አይደለም the book አይደለም carefully read አይደለም ምክንያቱም carefully read ይሄን noun phrase ተከትሎ ነው የሚሄደው so that's an example of verb phrase please verbal phrase እሱ ነው question number 70 ላይ ነው የምትሄዱት question number 17 which tree diagram note would dominate the professor from France ይሄ ዚጋ ነው የትኛው tree diagram ነው dominate የሚያደርጋችሁ ነው የሚላችሁ ይሄን tree diagram ስታወጡት phrase ነው የምትሉት ስትነሱ is a phrase ph ማለት phrase ነው right ይሄንን እንደዚህ ስታመጡት let's come here ይሄ እንደዚህ ስታመጡት ወዴት ትቀውታላችሁ the professor ይሄ professor noun phrase ነው አይደል is a noun phrase let me underline it please this is called a noun phrase ነው ይሄ noun phrase ይሄኛው እንደገና ምንድነው prepositional phrase from France prepositional phrase ነው ይሄን ለብቻው tree diagram አውጡት ምን ይፈጠርላችኋል determiner ይመጣል እዚህ ጋር professor ምንድነው is a noun ነው ለሁለት ከፈል ነው from France የሚለውን አውጡት now prepositional phrase ብያችኋለሁ ይሄኛው ለሁለት ከፈሉት እንደገና ደግሞ preposition plus phrase France ምንድነው is a noun ነው አይደል dominate የሚያደርጋችሁ የትኛው ነው የሚላችሁ yes dominate የሚያደርጋችሁ ምንድነው noun phrase ነው ወይስ prepositional phrase ነው ወይስ determinate ነው noun phrase ማለት two words but the head word is a noun ለምሳሌ the professor head word ስም ነው the professor noun phrase ነው አንድ ቃል አንድ pronoun በራሱ noun phrase መሆን ይችላል ስለዚህ እዚህ phrase ላይ dominate የሚያደርገው phrase የትኛው ነው noun phrase ካላችሁ absolutely ልክ ናችሁ ምክንያት prepositional phrase አይደለም dominate የሚያደርገው verbal phrase አይደለም adjective phrase አይደለም because there is a noun here so it is called noun phrase ብላችሁ ከመለሳችሁ አሁን በሰጣችሁ ማብራሪያ መሰረት absolutely acceptable no please hi acceptable no please nice great question number 18 the sentence that the world is round is known contains ምንድነው ነው ይሄ that the world is round is known ምንድነው contains ያደረገው relative clause couplement clause as subject
WH movement adverbial clause is clear now, yeah, because it's relative clause ካላችሁ አክቹዋሊ ሲልክ ነው because the sentence begins with the word that በዚህ ላይ ጀምሯል that the world is round is known that ስትሉ መነሻ ሐሳቡ relative clause the world is round is known absolutely right. So this is an example of relative clause please ምክንያቱም relative pronoun ለምሳሌ relative pronoun ምንላቸው who the which the world ብትሉ ለምሳሌ which the world is round yes whom the teacher taught us whom the teacher taught us who is with us who is with us whose pen or whose book is it is whose book is it is these examples are called relative clause ነው የምትሏቸው because they begin with one of the relative pronoun and ይሄ clause የጀመረው በrelative pronoun አንዱ word ነው so ይሄ relative clause ነው የምትሉ complement አይደለም adverbial አይደለም WH ይሄ this not the WH question አይደለም please yeah አይደለም please nice which of the following shows a structure ambiguity yeah a structured ambiguity please yeah right ይሄ ምንድነው የሚላችሁ structured ambiguity ማለት actually whenever you read the sentence it just there is something ambiguity you cannot understand or readers cannot understand simply because the structure by itself has vague vague it's not clearly stated maybe the subject the verb and the object maybe has some problems especially or the noun phrase in a sentence may have some structural problems if there is some structural problems readers cannot understand that's called structural ambiguity or structural vagueness እንለዋለን ያረፍተ ነገሩ መዋቅር አወቃቀሩ አገላለጹ የተስተካከለ አይደለም አቀማመጡ ሁለት እና ሶስት ትርጉም እንዲይዝ ተደርጎ ከተቀመጠ structural ambiguity ይፈታል vague ነው vague ማለት just vague means vague ማለት ነው actually unable to understand ማለት ነው የትኛው አረፍተ ነገር ነው she saw the man with binoculars yes with binoculars nice right he runs quickly meaningful no he runs quickly it refers about how often or how, in what way does he run quickly no the sun is shining of course meaningless no meaningful the sun is shining or shine is of course ambiguity alone of course they are sleeping of course it shows about they are sleeping meaningful no she saw the man with binoculars just just somehow just doesn't give a meaning please right right ይሄ ምንድነው አሁን the prepositional phrase can attach with to the verb or noun phrase prepositional phrase ስትሉት ይሄውላችሁ ይሄ ነው prepositional phrase ማለት with binoculars prepositional phrase ነው ይሄ ከማን ጋር ነው attach ነው ይሄ ከማን the man yes the man ከዚህ ጋር attach ነው ተመልሶ she saw the man with binoculars ከዚህ noun phrase ጋር attach ነው not only that one with binoculars ከverb ጋር ከሰው ከሚለው verb ጋር attach ነው ስለዚህ she saw the man with binoculars it doesn't stand by itself but it has an attachment with the noun phrase at the same as it has an attachment with the verb so it is structural ambiguity so you cannot understand the sentence easily so the answer is ይሄን ነው በደንብ እዩት ይሄን ነገር ምንድነው ትርጉም የሚሰጣች can it be possible to understand the sentence here the man with binoculars የሚለውን በደንብ አሁን ባሳያችሁ መሰረት ትሪት አድርጉት please question number 20 ላይ ግቡ an embedded clause that modifies a noun an embedded clause yes right and embedded just የሚገልጸው ነገር አለ ነው የሚላችሁ yes የሚገልጸው ነገር አለ ነው የሚላችሁ yes right ስለዚህ hey just the book that I read is called back yeah let me explain it please yeah let me explain it please you right ይሄ ጥያቄው የሚላችሁ በደንብ ያዙ please an embedded clause that modifies a noun yes just ስምን የሚገልጸው እዚህ ጋር embedded ማለት a sentence is a clause which doesn't have complete sense it's a clause actually because there is a structure subject plus verb structure አለው it's a clause ነው embedded ነው ግን noun የሚገልጸው ምንድነው ነው yes noun ለምሳሌ this is called an embedded clause here that I read ማን ነው የሚገልጽላችሁ በነገር the book that I read የሚገልጽላችሁ the book የሚለውን phrase ነው የሚገልጽላችሁ አይደል ስምን አይደለም የሚገልጸው the book that I read the man that I meet ብትሉ ለምሳሌ look here the man that I meet ለምሳሌ ጻፈው እዚህ ጋር the man that I meet ብትል that I meet ተመልሶ the man የሚለውን ነው the teacher who taught us የሚለው ማን ነው የሚገልጽ the teacher ነው the girl I greeted the girl that I greeted
that I created ማን ነው የሚገልጽላችሁ the girl ነው እነዚህ embedded clause ይባላሉ please እነዚህ embedded clauseዎች they come back and modify about the noun or the noun phrase ወደ ኋላ ይመጡና ስምንና ስማዊ ሐረግን ነው modify የሚያደርጉ so this is ምን ትሉታላችሁ ይሄን relative clause ካላችሁኝ absolutely ልክ ናችሁ relative clause ነው የምትሏቸው እነዚህ because the clause begins with one of the relative pronoun word that which who whom whose ነው የጀመረው so this is an embedded clause ይባላል please an embedded means it's a clause which doesn't convey complete meaning so that is please yeah meaningful no of course yeah meaningful no exactly 21 WH movement is responsible for which sentence type yeah the use of WH ነው የሚላችሁ yes WH question nice በቃ ምንም አያስቸግራችሁም ይሄ WH movement is responsible for which sentence type declarative no WH question የለም እዚህ ጋር አይደለ imperative no WH question yes no question no WH question yeah what did she live so what the question word here ይሄ ነው የWH word function የሚገልጽላችሁ the question is just like that please nice question number 22 which constituent order is most common across languages constituent element ማለት አንድ ትርጉም ያለው አረፍተ ነገር መስራት ስንፈልግ ወይም ስንጽፍ ሚኒመም ሪኳየርመንት አለው ቢያንስ የአረፍተ ነገሩ ስትራክቸራል ፓተርኑ ኮመንሊ ዶሚናንት የምንጠቀምበት ስትራክቸር የትኛው ነው ምን ብላችሁ ይሄ ማለት ለምሳሌ subject look here subject plus verb structure ነው ወይም or subject object plus verb structure ነው የሚላችሁ yes is it possible to make a sentence subject plus object plus verb do you have such kind of sentence structure I don't think so የሚላችሁ ይሄ ነው ይሄኛው object subject plus verb ነው የሚላችሁ መጀመሪያ ኦብጀክቱ ይመጣል ከዛ ሰብጀክቱ ከዛ verb ይመጣል ነው የሚላችሁ and here is verb ነው የሚላችሁ ቀጥሎ object and subject ነው የሚላችሁ ይሄ የሚጠይቃችሁ አሁን መጀመሪያ verb ከዛ object ከዛ do you have such kind of structure here አላችሁ እንደዚህ አይነት አለን እንደዚህ ያለን ስለዚህ basically dominant structureአችን subject plus verb plus object structure ነው የሚጠይቃችሁ which constituent order is most common across languages subject plus verb plus object yeah actually በየትኛውም ቋንቋ በተለይ of course አማርኛ it doesn't have such structure actually አንዳንድ ጊዜ በአክሽኑ ልንጀምር እንችላለን anyway in English language this is true dominant constituent element ይሄ ነው but payrolls agent patient are primarily concerned with yeah right yeah 23 yeah 23 look here ምንድነው የሚላችሁ 23 yeah payrolls agent ማለት object ማለት ነው yes object receivers ማለት ነው agent ማለት subject plus verb plus object ማለት subjecቱ doer ነው objectu ደግሞ agent ነው what about patient yeah patient is also just like or act as an agent receiver of the action receive ያደርጋል እነዚህ ምንድነው ፎከስ የሚያደርጉት ነው ኮንሰርን የሚያደርጉት ነገር ምንድነው yes right word order አይደለም it doesn't show word order ለምሳሌ የሆነ ነገር ለመጻፍ word orderን ጠብቆ መሄድ አይደለም morphological caseም አይደለም tense and aspect አይደለም semantic relationship between verb and arguments ካላችሁ absolutely ይሄ ነው semantic relationship ነው የሚያሳዩአችሁ exactly so the answer is D ነው የምትሉት D is right question number 24 here ምንድነው የሚለን 24 ላይ 24 in a phrase structure rule በአንድ phrase structure rule noun phrase የሚይዛቸው ነገሮች ምንድነው የሚላችሁ መሰላችሁ determinal plus adjective ለምሳሌ ምን ማለት ነው ይሄ ማለት the clever ብትሉ ይሄ the clever boy ብትሉ ይሄው the clever boy ይሄው determiner plus adjective phrase this is an adjective and this is one ስለዚህ noun phrase ነው of course because እዚህ ጋር ሄዶ ወርዱስ noun ስለሆነ ልብ አድርጉ this is called is equal to noun phrase በሉልኝ ይሄ noun phrase ይሰጣችኋል ወይም noun ሊሆን ይችላል ብቻውን ወይም noun ብቻ ለምሳሌ just ኑናን ስም noun phrase ሊሆን ይችላል ወይም prepositional phraseዎች ራሳቸው prepositional phraseዎች noun phrase ሊሆኑ ይችላሉ
እነዚህ ፓረንትስ ያሉት ነገሮች የትኛውን ነገር ነው የሚገልጹላችሁ ነው ራይት ገብቷችኋል አይደል እዚህ ጋር ያሉት የግዴታ ለምሳሌ ይሄንን ብንተው እንችላለን ለምሳሌ ዲተርሚን ተው ይችላልላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ተው ይችላልው ክሌቨር ቦይስ እና ናውን ፍሬዝ ነው የሚሰጣችሁ yes ክሌቨር ቦይስ ትሉ ናውን ፍሬዝ ነው የሰጠን ኤግዛክትሊ ልክ ነው ስለዚህ አድጀክቲቭ ፍሬዙ ብትተውት ወይም ፕሪፖዚሽናል ፍሬዙን ብትተውት ናውን ፍሬዝ ማግኘት እንችላለን ነው የሚላችሁ yes ስለዚህ ኤሌመንት must appear twice እነዚህ እያንዳንዳቸው ሁለት ጊዜና ሶስት ጊዜ መምጣት አለባቸው the element is obligatory ሁሉ ጊዜ ናውን ፍሬዝ ለማግኘት አድጀክቲቭ ፍሬዝ ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ እና ዲተርሚን መኖር አለባቸው ላይኖሩ ይችላሉ ብያቸዋለሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ the element is optional ነው of course optional ነው ከፈለግን እንዳረፍተ ነገሩ አስገዳጅነት ዘል ጨምር ይችላልው ካላስፈለገ ደግሞ ክሌቨር ወይ ይሄድ ይችላልው ክሌቨር ወይ ለምሳሌ the man ይችላልው the man ይችላልው the man here well I can write like this ማን ብዬ ልገልጸው ይችላልው አርቲክሉን አስወጣሁት ስለዚህ አስገዳጅ አይደለም ማለት ነው the element is head element no ሊሆን አይችልም ስለዚህ twice so answer is the element is optional ነው optional ናቸው እነዚህ ግዴታ አይደሉም ለማለት ነው አንድ ናውን ፍሬዝ create ወይ ለመጻፍ ግዴታ አይደሉም ይሄ structure actually even though it is the root to write noun phrase but it's not mandatory to write just like this please when just write exactly question number 25 which term refers to the central character who faces a conflict in a narrative often considered the good guy literature የትኛው ነው central character ማለት the major character ነው major characterአቸው either antagonist ሊሆኑ ይችላሉ ካልሆኑ ምን ሊሆኑ ይችላሉ protagonist ሊሆኑ ይችላሉ these are the major characters major characters ምንድነው antagonist major character ነው positive side ነው ሄዶ የሚሄድ just ፊልሙን ወይም ስቶሪውን ወይም yes ኖቨሉን ናሬት የሚያደርግ ማለት ነው right ወይም ድራማውን ናሬት የሚያደርግ ነው ስለዚህ ምንድነው who faces a conflict challenge አለው ያን challenge fight እያደረገ argue እያደረገ or maybe just attack እያደረገ ይወጣ እየገባ ድራማውን ወይም ፊልሙን ወይም ፊክሽኑን አክቲቬት ሊያደርግ የሚችል የገጽ ባህሪ አይነት ፕሮታጎኒስት ካላችሁ በጣም ትክክል ነው ፕሮታጎኒስት ጽንሰ ሐሳቡ ኢት አታክስ the አንታጎኒስቶች ነው አታክ የሚያደርገው yes ይወጣል አንታጎኒስት የሚናገረውን ኮንፍሊክት just argue አድርጎ ዲቤት አድርጎ yes የሆነ ነገር ብሎ ነው እንደገና የሚገባው so actually both antagonists and protagonists are major characters in a sentence but which faces conflict ነው እየጠየቃችሁ ያለው which faces conflict ነው እየጠየቃችሁ ያለው ሁሉ ጊዜ conflict ነው የሚገጥመው yes right narrator አይደለም and foil አይደለም so the answer is protagonist please you have to just understand read more about what antagonist but this is a definition actually this is a definition please number 26 a story told from the first I or we perspective narrator story ወይም ታሪኩን ናሬት ሲያደርግ ከአይ ወደ we ሲሄድ where the narrator is participant ተራኪው ራሱ የዛ ስቶሪ አባል ሲሆን ይሄ ኦምኒሲስት ምንድነው የምትሉት third person ነው የምትሉት third person ሊሚት ነው የምትሉት or second person or first person ነው የምትሉት ገብቷችኋል አይደል ከአይ ወደ we ብሎ ሲሄድና ራሱን እዛው ከቶ ናሬት ሲያደርግ of course omniscient point of view ምንለው አለ first person point of view third person point of view እንላለን ስለዚህ ራሱን እዛው ካካተተ ምንድነው የምትሉት first person narrator ነው የምትሉት ይሄ ነው first person አይ ብሎ ያወራ ከሄደ ራሱን ብቻ እየገለጸ we ብሎ ሌሎች የገጽ ባህሪዎችን ራሱንም ናሬት አድርጎ አካቶ የሚሄድ ከሆነ we ብሎ ነው የሚሄደው ስለዚህ first person narrator ትሉታላችሁ ይሄን first person ለምሳሌ አይ የሚለውን he she they እያለ የሚሄድ ከሆነ third person omniscient ትሏቸዋላችሁ እነዚህ third person omniscient ብላችሁ ነው የምትሄዷቸው so the answer is here please which literary device involves a direct comparison between two alike things ይሄ ምን ማለት ነው literary ነው yes device ነው literary device ነው simile metaphor analogy personification so ለምሳሌ smile ማለት it's an expression ነው yes what about metaphor ማለት ሁለት ነገሮች one thing which are and a symbol comparable አንድ ነገር ከሌላ ነገር ጋር ስናወዳድር የአንድ ነገር ለምሳሌ እሱ she is like
or she's like a snake ለምሳሌ ብል እሷን እንደምን አገናኘዋት እንደ እባብ she's like a snake ስል this an example of metaphor ነው directly የሚሰጠው ትርጉም ማለት she's like a snake ማለት ስልክልክ ነች ወይም ምንድነች ሾሎክላካ ነች ወይም ተንኮለኛ ነች ለማለት ነው yes she's like metaphor ማለት በቀጥታ direct ትርጉሙን ሳይሆን indirect ትርጉም ምን ወክለው ነገር አለ ወደ አንድ ነገር ከሌላ ነገር ጋር አመሳሰል ምን ገልጽ ከሆነ we can say እንደውም ፍንጭ ሰጣችሁ ነገር ምን ተጠቀሙ ነው የሚላችሁ like and as ተጠቀሙ ስለዚህ analogy ማለት አይደለም ይሄ so metaphor ካላችሁ ልክ ነው analogy ማለት two words which have meaning in one way or in another way yes አንድ ቃል ሁለት ቃሎች በአንድ መልክ ወይ በሌላ መልክ ተመሳሳይነት አላቸው analogy ነው ይሄን ማደለም የሚተገጃቸው personification ማለት የሰውን ምስል ለእንስሳት ወይም ሌሎች ነገር መስጠት personification ይባላል ይሄ ግን እንደዛ አይደለም ስለዚህ metaphor just she's ለምሳሌ he's as tall as a tree he's as tall as ምናምን በየገልጽ እሱን ካንድ ረጅም ዛፍ ጋር ማወዳደረው ከሆነ he's not short ማለት ወይም dwarf ለማለት ነው ማለት በተቃራኒ dwarf ለማለት ነው that's exactly please yeah let's come please next one the sequence of events in a story including exposition rising action climax feeling action is and resolution is called የትኛው የስቶሪ characteristics of story ምንላቸዋል right characteristics ለምሳሌ team መኖሩ the central idea of the story central or the main idea of the story setting the place and the time that the fiction or the story was taken place setting ማለት ጊዜውና ቦታው ስቶሪ ተሰራበትን የሚገልጽ ነው አንድ የሊትሬቸር ኳሊቲ ናቸው characteristics ናቸው actually plot ማለት the complexity of the events to make sense all right ጭብጥ ማለት ነው ይሄ ማለት plot ማለት ሴራ ማለት ነው በነገራችን ላይ ሴራ ማለት እዚህ ጋር ነው ሴራውን ስናቀው ፊልምም ስናይ መነሻ ሴራውን ስናቀው ድራማም ስናይ መነሻ ፊክሽንም ስናለው መነሻ ሴራው ምንድነው ስለዚህ የፕሎት ኢቨንቶች አሉት ኢቨንቶች አንደኛ ራይዚንግ አክሽን አለን ምንድነው ሴራው እያደገ ይሄዳል ራይዝ ያደርግና ፋይናሊ የት ላይ ይወርዳል ጫፍ ላይ ይደርሳል ክላይማክስ ላይ ይደርሳልና መጨረሻ ላይ ይደርስና ወዴት እየመጣ ሪዞልቭ እያደረገ ይሄዳል ፊሊንግ ሪዞሉሽን ማለት ያ ኮምፕሌክሲቲው ያ ውስብስብ ነገሩ አክሽኑ ኢቨንቱ ከውስብስብነቱ ወደታች ፌል እያደረገ ይመጣልና መጨረሻ ላይ ፊልሙ ወይም ድራማው ያልቃል ሪዞሉሽን ትሉታላችሁ ስለዚህ ይሄን ኢቨንት የሚያሳያችሁ ፕሎት ነው that is the plot actually that's the plot it's not mood actually yes it's not mood በዳያግራም ባሳያችሁ እንደዚህ ማለት ነው actually yes እዚህ ጋር ራይዚንግ አክሽን ነው ትሉት ልክ እንደዚህ እየመጣ ከሄደ ራይዚንግ ይሄው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያደረሰ ራይዚንግ ያ እዚህ ጋር ደረሰ ክላይማክስ ደረሰ ከዛ ወዴት እየወረደ ሄደ ፌሊንግ ትሉታላችሁ እንደዚህ እየመጣ ከሄደ ፌሊንግ ትሉታላችሁ ፌሊንግ ፋይናል መጨረሻ ላይ ሲደርስ ሪዞልቭ ሆነ መፍትሄ ያገኘ ወይም ፊልሙ ወይም ድራማው አለቀ ማለት ነው ዛት ይሄን ኢቨንት የሚያሳያችሁ ፕሎት ነው exactly question number 29 yes exactly 29 yeah yes an author's attitude toward the subject or audience yes writer's attitude about the subject writer ነው yes በሚዋራው በሚተርከው ጉዳይ ላይ ለምሳሌ sometimes the writer might use an ironic expression serious expression playful expression ይጠቀማል author ይሄን የሚገልጽበት ምንድነው ነው የሚላችሁ ሙድ ነው የምትሉት ቶን ነው የምትሉት ቮይስ ነው የምትሉት and style ነው የምትሉት ያ what is tone ማለት it is called just tone by itself is writer's feeling ማለት ነው ማለት ቶኑ የጸሐፊው ቶን ስሜቱ እንዴት ነው የገለጸው ያን ፊክሽን ማለት ነው mood ማለት yes is an emotional atmosphere or experienced by the reader yes right ይሄ ደግሞ የራይተሩ አይደለም ከዚህ ይለያል ስለዚህ ይሄን የሚገልጽበት we can say tone ካላችሁ absolutely because this is called emotional feeling sometimes he might use ironic expression serious expression and he might use sometimes playful expression this is from tonic ትሉታላችሁ ድምጽት ማለት ነው የሚናገርበት feeling ማለት ነው voice አይደለም style አይደለም voice is not part of a literature እንትን አይደለም ይሄኛው please a character who is complex multidimensional and
may surprise the reader is described as okay የተለያዩ different characters አሉን or different characters the flat character the static character the stock character the round character በነገራችን ላይ static ማለት which is fixed ማለት ነው ምንም ሊቀያየር የማይችል ማለት ነው round ማለት ደግሞ flexible የሚቀያየር ማለት ነው ግን multi dimensional or deep just actually depth internal conflict or reveal about complexity የሚገልጽ ነው ይታያችኋል እዚያ yes ይሄ round ስትሉ deep internal conflict አለ round and also just it reveals about some more complexity in a story because it's not static round ማለት static አይደለም ወጥ የሆነ ካራክተር አይደለም ያለን ይቀያየራል ኮምፕሌክሲቲውም እየጨመረ እየቀነሰ የሚሄድ በፊክሽን ውስጥ that's called round character ነው የምትሉት ይሄንን round character ነው የምትሉት flat character ማለት አይደለም of course even though they are types of character but the intention that they do activate in a fiction in a drama in a story is completely different yes ሚላች who is complex አላችሁ multi dimensional and may surprise the reader is yes exactly that's round character yes multi directional perspective ነው የሚያየው more complexity ነው depth internal conflict አለው that kind of character is round character but it's different ወጥ የሆነ character ይዞ ነው ወጥ የሆነ ገጽ ባህሪ ይዞ ነው እስከ መጨረሻው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚያጠው flexible አይደለም static ማለት ነው exactly 31 ላይ ሄዱልኝ question number 31 actually exactly 31 ላይ ስትመጡ ምንድነው የሚለው 31 yes 31 yeah yes the wind widespreads through the trees the wind widespreads through the trees yeah through the trees an example of simile hyperbola and personification alliteration actually I have already defined ቅድም ሰጥቻለሁ yeah the wind widespreads through the trees ይሄው ምንድነው እየሰጣቸው ያለው እዚህ ጋር yeah through the trees ስትሉ gives human qualities to inanimate objects or natural forces yeah widespread ምትሉት the wind whispered ማለት ለሰው የሚተገብረው ነው the wind whispered አንልም የሰውን ባህሪ ለማንሰጠው ለዊንድ ሰጠ ነው ኦኬ ስለዚህ ምንድነው personification ማለት የሂውማን ኳሊቲን inanimate object or ሌሎች natural forces ሰጠው ይሄ personification ይባላል personification whispered ማለት ላይ ማፋጨት ማለት ነው ፉጨት ማለት ነው a wind cannot whispered a tree cannot whispered a dog cannot whispered but it is the quality of human being if we give the quality of human being to inanimate objects that's called personification ነው የሚባለው personification ስለዚህ the wind whispered impossible አይደለም ንፋስ እኮ of course እንትኑ ነው እኮ just አክሽኑ መግለጽ ስለተፈለገ ነው the wind whispered የምትሉት ከባድ አውሎ ንፋስ አለ ለማለት እኮ ነው የተፈለገ ያለው ያ nice question number 32 ላይ ስትመጡ ያ a reference within a literary work to another text historical event or cultural figure is called blank yeah question number 32 yeah ምንድነው የሚላችሁ ስለዚህ allegory allusion epigraph and parody what's the answer please just right it's realize the reader is yeah right so a reference within a literary work to another text exactly which is allusion ካላችሁ ልክ ነው allusion ምን ማለት ነው allusion ማለት it relies the relationship or the reader's prior knowledge yes ይሄ ምንድነው የአንባቢን prior experience የሚፈልግ ነው reference ነው የሚላችሁ ምን ማለት እንደሆነ አስረዳለሁኝ allegory ማለት just metaphor ነው allegory ማለት metaphor or symbol ነው parody ማለት imitation or satire ማለት ነው parody ማለት an imitation or satire ማለት ነው yes right so let me explain it here allusion please ምንድነው ያላችሁ ያለው a reference within a literary a reference means it refers about what the narrator narrates here refer የሚያደርገው ናራተሩ ነው ወይም ካራክተሩ ነው refer የሚያደርገው reference የሚላችሁ ስለዚህ allusion ማለት what's called a reader's prior experience ነው refer የሚያደርገው reference ስለዚህ reference reader's prior experience reader የሚያደርግ ከሆነ
መልሳችሁ ማነው የምትሉት? allusion ብላችሁ ነው የምታስቀምጡት። is not parody አይደለም allegory አይደለም and epigraph አይደለም that's right allegory metaphor ነው actually and parody ማለት ደግሞ imitation ማለት ነው and which is called satire ማለት ነው actually so which are different from that one ይሄ pronoun reference የምንለው yes yeah question number 33 which genre of literature includes works like Bound and Odyssey, often featuring heroes and supernatural elements and national significance is epic. In which genre types of literature types of literary genres of literature the genres of literature types of literature epic ታውቃላችሁ romance epic ማለት it's long narrative poems ማለት ነው epic ማለት long narrative poem በጣም ረጅም የሆነ አንድን ባህል ያንድን አካባቢ ባህል ወግ ሊተርክ የሚችል ልንገልጽበት የምንችል epic ማለት long narrative poems celebration or heroic deeds and important cultural event ላይ የምንገልጽበት epic ነው ምንለው romance is romance እንል ይሄ just like የፍቅር ድራማ የፍቅር ምናምኑ ነው romance ምንለው tragedy is normally tragedy satire already satire so what is the answer here yes ratio ምሳሌ words like Beowulf and the Odyssey often featuring heroes supernatural elements and natural significance if you answer epic exactly you are right please epic ብላችሁ ነው የምትመልሱት epic nice all right question number 34 actually it will take some more time please to give explanation about each element because the course are somehow tough yeah yes right the unreliable narrator is a technique in which ምንድነው unreliable ማለት ምንድን ማለት ነው unreliable narrator ምንድነው unreliable እሱ ነው መጀመሪያ እሱን ካላያችሁ አትመልሱትም please unreliable ማለት a narrator who sometimes who always lie የሚዋሽ ናራተር ነው ሊሚትድ ኖሌጅ ያለው ነው ሜንታሊ አንስቴብል የሆነ ናራተር ነው ይሄ ማለት unreliable ማለት እሱን መልሱት unreliable ማለት ናራተሩ ተራኪው sometimes ላይ ያደርጋል በቂ ሆነ ዕውቀት የለውም በዛ ላይ or we can say that maybe mentally retarded ሆነ ወይም unstable የሆነ ናራተር እሱን ነው is a technique ነው of course is a technique ነው ይሄ ነው አንሪያ እሱን ካላየ ነው መመለስ አትችሉትም ፕሊዝ ስለዚህ ማን ነው the narrator's credibility compromise facing the readers to question the story exactly nice በቃ ምንም ሌላ ቦታ መሄድም አልፈልግም ይሄ ማለት ነው so the narrator is also an author ማለት አይደለም the narrator speaks directly no unreliable አለንኮ directly state የሚያደርግ አይደለም speakers directly to the reader using you ብሎ የሚገልጽ አይደለም the story has no narrator no የለው ማለት አይደለም narrator credibility is compromised forcing the reader is to question the story unreliable narrator I have already defined unreliable please literature ላይ ያለ ነው unreliable narrator nice right question 35 yeah which branch of phonetics describes how much sounds are physically produced by the vocal organs በጣም ቀላል የሆነ linguistics ነው acoustic phonetics auditory phonetics articulatory phonetics experimental phonetics we have three types of phonetics acoustics experimental phonetics የላቸውም auditory articulatory ከምን ጋር ነው የሚያወራው ይሄ vocal organs ነው የሚላቸው acoustics ማለት sound wave ነው የምታጡት acoustics phonetics sound wave ነው የምታጠናው ከሰውየው ጋር እስከሚደርስ ያለውን እንትን የምትለኩበት wave ነው የምታጠናው acoustics auditory perception ነው auditory የምታጠኑት auditory perception ነው yes it's a kind of phonetics which we studies about receiving of the sound right what about articulatory speech organ ነው የምታዩት speech organ ነው የምናጠናበት ማለት ነው so articulatory phonetics ትሉታላችሁ yes vocal organs or speech organs articulatory waves ነው reception ነው speech organ ነው experimentation ነው the kind of phonetics so articulatory phonetics ካላችሁ
You are right, actually. Nice. Right. Question number 36 ላይ ልምጣ 36. Yes. The minimal constructive unit of sound that distinguishes meaning to in a language is called phone. Yes. A phone, allophone. Allophone. And what about, yes, phoneme and morpheme no milachu? Yes, morphemes. What is that? So ለምሳሌ phone ማለት አንዷ ፓርት ነች. it can be enclosed in brackets. ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ብትሰሩት it's a kind of phone in bracket insert አደርገዋለሁ is a phone ነው. allophone ማለት ቅድም the actual realization of sounds ነው የምንላቸው allophones. Aspiration, unaspiration, unreleased and relaxed ነው. ድምጹን ስታወጣ አየር መውጣቱ አየር ሳይወጣ unreleased ሲሆን allophone ትሉታላችሁ. morpheme the smallest meaningful unit of sound የምንለው morpheme የሚጠይቃችሁ ግን minimal contrastive ነው. ለምሳሌ ይሄን ልውሰዳችሁ. ለምሳሌ እንደዚህ ላርግና yes tin ልውሰደው. yes tin. Yes, and let me just here is been here. እነዚህ ሁለቱ ልውሰዳቸው. Ziga ten ben. The same pronunciation, but they are which distinguishing one word meaning to the other. ይሄን ቃል ከዚህ ቃል ትርጉሙን ሊለዩ የሚችሉ ሁለት contrastive ሳውንዶች አሉን. that sound ለምሳሌ የመጀመሪያው ት ላይ ነው የምትሉት፣ ሁለተኛው ደግሞ ማን ነው የምትሉት? ብ ነው። እነዚህም ትሏቸዋላችሁ ፎኒም ትሏቸዋላችሁ. so the answer is phoneme ካላችሁ absolutely ልክ ነው. look here. The minimal contrastive unit of a sound that distinguishes meaning in a language. ይሄን ቃል ከዚህ ቃል ትርጉሙን ሊለዩት የሚችሉት ሁለት ሚኒማል ሳውንዶች ምን እንሏቸዋላችሁ? ፎኒም ነው. so the answer is phoneme, not phone, not allophone, not morpheme, please. ይሄ ማለት ነው. nice. 37. In English, the aspirated. In English, aspirated. In English, question number 37. In English, the aspirated, yeah, aspiration ማለት ነው. ይሄ ምልክት aspiration ይሄ ፎን ምትሉት ይሄን ነው please. in the word fin and the unaspirated ይሄን spin are examples of ነው የሚላችሁ. yes, an example of ምንድነው? የምን ምሳሌን ይሰጣችኋል? ያ የምን ምሳሌን ይሰጣችኋል? yes. በነገራችን ላይ aspirated ማለት ቃሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፒን የሚለው ሰው እቺኛዋ ፔን ስትሉ ኢ ሳውንድ ነች which is stressed ነች የምትነበብ ነች። ይሄ aspirated ይሆናል። እቺ stressed መሆኗ ይሄን ድምጽ እንድትነበብ ታደርገዋለች። ይሄ ማለት ተጨማሪ ፑፍ ኦፍ ኤር አለ አየር የሚወጣ ለምሳሌ ፔን ሳወጣው ድምጹ ፕ ብቻ አይወጣልኝም ፕ ይሄን ድምጽ ይዞ ይወጣል። ይሄንን ፑፍ ኦፍ ኤር አለ ማለት ነው። yes, unaspirated ማለት ደግሞ ፕ አንስትረስ ይለበላል። እዚህ ጋር ኢ ሳውንድ አንስትረስ ነች በዚህ መካከል እዚህ ጋር ኤ ሳውንድ አንስትረስ ነች። ይሄ ድምጽ ስትረስ ሆኖ አይወጣም ወይም ፑፍ ኦፍ ኤር አይወጣም። ድምጹ ብቻ ነው የሚያወጣው። ስፔን ለምሳሌ ፔን ስፔን ፔን ስፔን ፔን ስፔን ፔን ስፔን ፔን ስፔን they are different. unaspirated ትሉታላችሁ። እነዚህ ይሄኛና እነዚህ ፎን ትሏቸዋላችሁ። ስለዚህ እነዚህ complementary distribution ይባላሉ please. complementary distribution ማለት ነው. complementary distribution yeah. aspiration and unaspiration በደንብ ያያችሁት please. question number 38 ላይ ነው የሚሄደው. which phonological process is illustrated by the pronunciation of impossible instead of impossible instead of impossible? Appensis, assimilation, deletion. yeah, exactly. ሜታሲ deletion ማለት እኮ ለምሳሌ ዛት ማን ብትሉ ያ ይሄ ሁላችሁ deletion ማለት ዳት ማን አይደለም ነው ደማን delete አድርገዋለሁ ሳውንድን yes delete አድርገው all the lady ብለም ሳውንድ yes old girl old lady yes delete አድርጋቸዋለሁ ሳውንዶች deletion ማለት ድምጾቹ ተውጠው በሌላ ድምጽ ተተክተው ይሄዳሉ ነው right ደማን ስትሉ ለምሳሌ ዛት ማን we can say ደማን ዳ እልና እዚህ ጋር ነው የሚመጣው አይደል ደማን this called example of deletion ነው assimilation ማለት ድምጹ ጎረቤት ካለው ድምጽ ይዋስና
የነበረው መጀመሪያ ድምጽ ይውጣዋል ነው ለምሳሌ impossible ነው ምንለው አለ እዚህ ጋር impossible ነው አለ impossible that ሳነበው impossible ምንን አጠፋውና possible ላይ ሄዳለሁ assimilation ማለት ወደ place of articulation ቬላር ይሆናል ፓላታል ይሆናል አይደል sometimes የቬላር ድምጾችን ተጠቀማለሁ ካልሆነ የፓላታል ድምጾችን ተጠቀማለሁ assimilate ሳደርግ ማለት የመጀመሪያ ድምጹ ጎረቤት ካለው ድምጹ ዶሚኔት ያደርግና የሁለተኛውን ጎረቤት ያለውን ድምጽ ይዞ ይሄዳል ለምሳሌ ም ስታዩት ይሄን ም ብዬ አይደለም ይሄደው የማን ወሳል ይሄን የፕ ሳውንድ ምንድነው ባይላቢያል ነው አይደል የከናፍር ድምጽ ነው ስቶፕ ድምጽ ነው እሱን ነው ማነበው impossible ነው የሚሄደው impossible I can say just impossible ካልክ is wrong pronunciation no meaning at all impossible right pronunciation so this is an example of assimilation ማለት ይሄ ማለት ነው assimilation ማለት ይሄ ማለት ነው critically yes right assimilate ማለት ይሄ ማለት ነው nice question number 39 the study of question number 39 the study of how words are formed how words are formed and from smaller meaningful units morphology ነው morphology ካላችሁ ምንም ጥርጥር የለውም ስለ ቃላቶችና elements of words የሚያወራ በጥልቀት ገብቶ የሚያወራ የlinguistic part morphology exactly phonology sound ነው የሚያወራው syntax sentence clause ነው የሚያወራው syntax clause ነው የሚያወራው lexicology vocabulary word ነው የሚያወራው all are types of a branch of linguistics ናቸው please right clause vocabulary word sounds and these are words please ነው የሚያጠናው morphology nice question number 40 the plural morphemes in English has 3 pronunciation variants sound the sound is the sound this variation are called ቀደም ብያለሁ allomorph ካላችሁ ልክ ነው allomorph ማለት ይሄ ነው አንድን ቃል ስታነቡ ወደ plural ሲቀይሩት እንዳለ አይደለም ተመሳሳይ አይደለም pronunciation ናቸው this is the very way the very tips to improve to practice pronunciation to get an effective pronunciation if you pronounce them say students you can say students አልልም ማለት ነው yes students አልልም wrong ነው students so ስን ይወስዳል ማለት ለምሳሌ benches ስን አይወስድም benches እዝን ይወስዳል ስለዚህ ልክ እንደነዚህ አይነት effective pronunciation ለማምጣት የምትጠቀመው allomorph ነው allomorph different variants of pronunciation actual realization of sounds or variants allomorph tool is a kind of morpheme no morphology part no actually morphology part no question number 41 yeah 41 41ኛው ላይ ስትመጡ 41ኛው ላይ yeah right in semantics the relationship yeah right no the sentence flying planes can be dangerous is ambiguous due to ቅድም ያልኩት ነው ይሄን አረፍተ ነገር ስታነቡት yeah flying planes can be dangerous of course vague ነው and ambiguous ነው በጣም ያስቸግራል ችግሩ የተፈጠረው ከምንድነው ነው እየጠየቃችሁ lexical ambiguity ነው የቃላት ambiguity ያለ እዛ ውስጥ b structural or syntactic ambiguity ያረፍተ ነገር ውስጥ syntactic ኤሌመንቶች syntactic ኤሌመንቱ structure የተዛባ መሆኑ structure right line ያለ መሆኑ ambiguity ፈጥሯል ነው የሚላችሁ pragmatic ambiguity ነው pragmatic the implied meaning or hidden meaning of pragmatic ambiguity actually doesn't have any pragmatic ambiguity የለውም እዚህ ላይ phonological ambiguity ነው phonological ambiguity የለውም so the structural ambiguity structure ምንም ያሳያችኋል አረፍተ ነገሩ ምን ማለት ነው ያ ይሄ structure ማለት ያረፍተ ነገሩ structure ማለት ነው yes ያረፍተ ነገሩ structure ambiguity ፈጥሯል yes flying princess ነው የሚላችሁ was flying princess means yes the act of flying planes ይላችሁ እኮ the act of flying ማለት ነው አይደል the act of flying planes ማለት ነው yes and what about this one can be dangerous ይላችሁ yes planes that fly ለማለት ነው yes flying planes ማለት flying that fly ማለት ነው አይደል በአየር ላይ የሚበር አውሮፕላን ለማለት ነው ወይስ the act of flying planes ነው ኢማጂነሪ ነው እሱ ነው የሚያሳያቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው structure ambiguous ፈጥሯል so መልሳችሁ structural ambiguity ነው structural ambiguity ትሉኛላችሁ nice please question number 42 in semantics the relationship between buy and sell where one implies the other from a different perspective is called
Oh, yeah, right. Synonyms, yeah, buy and sell. Yeah. ይሄን ትርጉም yeah. But what's by the relationship? Take care please. What's the relationship between buy and sell? እሱ ማለት ነው መጀመሪያ ጥያቄ የሰጠዋችሁ የነዚህ ሁለት ቃሎች ሪሌሽንሺፓቸው ምንድነው ነው? Yes, look at the relation between where one implies the other from a different perspective. በተለያየ perspective ስታዩት ነው። Synonyms words which are the same meaning almost. Hyponymy words with the same pronunciation different meaning ነው hyponymy ማለት antonymy ማለት complementary ነው a word which has opposite meaning ነው conversionist what's conversionist ማለት converdative ማለት ነው converdative ማለት a word which has its meaning is on convert of that positive meaning ማለት ነው right የቃሉ የዛ ቃል ኔጌቲቭ ሚኒንግ ነው conversionist የምትሉት የቃሉ የዛ reciprocal of that word ማለት ነው reciprocal of that word ማለት ነው conversionist ለምሳሌ buy ስትሉ ሴል ማለት ነው ኮንቨርት ስታረጉት ለምሳሌ sleep ስትሉ wake up ማለት ነው died ስትሉ alive ማለት ነው that is called conversionist ነው conversative meaning ተቃራኒ የሆነ ትርጉም የራሱን ትርጉም የሚሰጣችሁ which is called conversionist ትሉታላችሁ ሌሎቹ ሊሆኑ ስለማይችሉ nice which of the following is conversionist እሱ ማለት ነው ጽንሰ ሐሳቡ please 43 reciprocal relationship ነው ያላቸው አንቶኒሚ ጋር እንዳይመስላችሁ please አንቶኒሚ አይደለም please conversionist ማለት conversative ማለት ነው it's a kind of prefix ነው በነገራችን ላይ conversionist ማለት which of the following is presupposition triggered by the sentence John regrets that he broke the joke presupposition ማለት assumption ነው of course semantic expression ነው presupposition or supposition or you can say that assumption presupposition ይሄን ጆን እንደዚህ ቢል ምንድነው presuppose ማድረግ የፈለገው presuppose means he assumes something he assumes about something assumes ማለት የሆነ ነገር assume ብሎ ይነሳል የሆነ ነገር assume ብሎ ይገልጻል ነው presupposition ማለት assumption ማለት ነው actually ያ refers John regrets that he broke his joke assumption ይሄ ነው presupposition ምን ማለት ነው regret አደረገ regret because አሁን ለምሳሌ I'm sorry I did a mistake ብል I'm sorry I did a mistake regret አደረኩኝ ይሄ pre assumption ነው አይደል suppose ማለገሩ ስለዚህ የሆነ ተሰርቻለሁ በዛ ሰዓት regret አደረኩ ማለት ነው I'm sorry I regret that I told a secret to my friend yes regretting so it's presupposition so ይሄ ጆን እንደዚህ ሲል ምን ማለት ነው ተሰብሯል እግሩ ማለት ነው አይደል እግሩን John broke the leg exactly John broke the leg ስለዚህ ማን ነው መልሳችሁ የሚሆነው ኖርማሊ አሁን ያልኩት ሐሳብ ይሆናል nice okay so John break the leg exactly regrets ያደረከው ነገር regret ስታደርግ በዚህ መልክ ነው የምትገልጸው so exactly that's the right answer please next question here Greece's cooperative principle includes 4 maxims Greece actually scholar no a cooperative work cooperative principle አለው right the 4 maxims ምንላቸው አሉ the 4 maxims and conversation meaningful ሊሆን የሚችለው ሚኒመም 4 ማክሲሞች ሲሟሉ ነው አይደል 4 ማክሲሞች ካልተሟሉ maybe conversation meaningful ላይሆን ይችላል የሆነ የሚጎለው ነገር አለ maybe ጥራቱን ሊያጣ ይችላል reliability-ውን ሊያጣ ይችላል what about mannerነቱን ሊያጣ ይችላል what about centrality-ውን ሊያጣ ይችላል ስለዚህ the 4 maxims are important to make a conversation all right so we can say that ይሄን ድራይቭ ያደረገው ደግሞ Greece cooperative principle እንለዋለን ስለዚህ ምንድነው ያላችሁ 4 maxims of quality relevance ማለት ነው yes maxims of quantity maxims of relation and maxims of manner ትሉታላችሁ maxims of manner maxim ብለን መልሰዋለን the 4 maxims ምትሏቸው እነዚህ ናቸው ይሄ actually semantic course ነው maybe some question 1 2 or 3 questions you cannot waste your time in studying semantics and pragmatics please question number 45 ላይ ነው መጣው a conversational implicator differs from an entailment implicator ማለት what does it implies conversational implicator ከentailment implicator የሚለይበት ነው yes conversational implicator actually it is
ካንስሌብል ነው ኦፍ ኮርስ ካንስሌብል ነው some students ለምሳሌ ካንስሌብል ነው ማለት ካንስሌብል ነው ማለት sometimes ካንስል የሆነ by default ማለት ነው yes ለምሳሌ ምን ማለት መሰላችሁ some students passed the example ለምሳሌ look here some students passed the exam ለምሳሌ let me write the question here let's write some students passed the exam here እንደዚህ ብዬ ባስቀምጥ ምን ማለት ነው implied የሚያደርገው ይሄ all failed ማለት ነው አይደል all failed ማለት ነው ይሄ all failed ማለት ነው ይሄ ምንድነው conversational implication ትሉታላችሁ conversational implication all failed ሁሉ ጥቂትባቸው አልፈዋል ከተባለ ሁሉም ወድቀዋል ነው cancelable ነው entailment ና ማለት no cancellation yes no cancellation no cancelable yeah cancelable no cancelable actually yes ይሄ ማን ነው የምትሉት entailment implicator ነው የሚላችሁ entailment implicator ስለዚህ conversational implicator ከentailment implicator የሚለይበት ነገር ምንድነው exactly ይሄው is cancelable without contradiction exactly cancelable ነው exactly cancelable የሚላችሁ ይሄ ነው nice ስለዚህ መልሳችሁ ማን ነው የሚሆነው b ብላችሁ መልሱልኛላችሁ nice right nice the study of look here the study of language variation according to social factors exactly such as class gender age ethnicity social linguistics ምንም አያስቸግርም actually we have 7 or 9 types of linguistics branches the first one is social factors አላችሁ አይደለ ስለዚህ ምንድነው ትሩት psycho አይደለም in terms of psychology ማለት ነው historical አይደለም anthropological linguistics አይደለም so social linguistics ካላችሁ right line nice question number 47 please 47 in the first language acquisition the word test Berko 1958 was designed to demonstrate the children የህፃናትን ቋንቋ ለመዳን ነው የሚያሳያችሁ ህፃናት ቋንቋ ሲለምዱ ወሬ ሲለምዱ ምን አይነት ስትራክቸር ይሄ ደግሞ በ1958 በርኮ ያስቀመጠው synthesize ያደረገው እንትን አለ scientific የሆነ ways of the children's language acquisition አለ actually children language acquisition የነ Chomsky theory ነው actually imitate adult speech exclusively ህፃናት imitate ያደርጋሉ ብላችሁ ታስባላችሁ ለምሳሌ የሚያወሩትን ነገር የሆኑ ነገር ይሰማሉ ከዛ they try to say something about that have learned morphological rules productively not just memorize forms ምን ማለት ነው ይሄ ማለት የሚሰሙትን ነገር ለምሳሌ past የሚጠቀሙ ከሆነ pastን ተጠቅመው አይደለም ልጆቹ ፕራክቲስ የሚያደርጉት present ከሆነ presentን ተጠቅመው አይደለም ህግን ወይም ሩልን ተጠቅመው አይደለም ልጆቹ ቋንቋን የሚለምዱት morphological process ነው morphological rules ነው morphological rules ማለት የቋንቋ ለምሳሌ ህፃኑ ጡት መጥባት ከፈለገ ጡቷን ሊነካ ይችላል ወይ ጡቷን ላይ ይችላል ወይም እናና ሊሊ ይችላል እናና ማለት morphological process ነው actually but present and past አሁን ጊዜን የሚያሳይ structure form የለውም ለምሳሌ መንብላት የሚፈልግ ከሆነ ወይ ባል ሊል ይችላል ወይ የሆነ ሄዶ ዳቦ ሊያሳይ ይችላል ወይ የሆነ እና ሊል ይችላል have you seen it yeah this structure is called morphological rules ነው የምትሏቸው እንጂ actually basic የግራmmatical ruleን ተጠቅመው አይደለም ልጆቹ language acquisition ማለት ቋንቋ ለመዳ ነው ቋንቋ ለመዳ ማለት ከlanguage learning ጋር ይለያያል of course so ይሄ ምንድነው have learned morphological rules yes cannot learn irregular plurals no acquire just phonetic no በፍጹም እሱ አይደለም so the answer is ማን ነው የምትሉኝ b ካላችሁ ይልክናችሁ ማለት ነው b ካላችሁ ልክ ነው ይሄ በደንብ መታየት ያለበት ነው question number 48 ላይ የሚላችሁ ምንድነው yes right which of the following is not a primary element in tragedies according to Aristotle poetics ነው የሚላችሁ yes የትኛው ነው literary element ያልሆነው ይሄ በጣም ቀላል ነው literary element ያልሆነው ማለት ነው ያ the plot is a kind of literary element ነው character literary element ነው dictionም literary element ነው rhyme scheme literary element አይደለም no it's not literary element please it's not
literary element አይደለም please. Nice. Is not literary element. So the answer is what? ማን ነው የምትሉኝ አሁን ማለት ነው? ሪም ትሉኛላችሁ ማለት ነው አይደለ? ሪም ትሉኛላችሁ ይሄ ኤሌመንት ስላልሆነ ማለት ነው። Nice. Question number 49. A literary work that uses animals, objects, or abstract concepts as characters to teach a moral lesson. Exactly. የትኛው ነው ሊትራሊ እንትኑ የሚሆነው? ሊትራሊ ወርክ ነው actually. Fable, elegy, ode, sonnet. የትኛው ነው? ያ ፌብል ካላችሁ ለምሳሌ የኤሶፕን እንትኑ ውሰዱት። ለምሳሌ the tortoise and hare በጣም ብዙ ነው። ኤሶፕ ሊትራሪ ቴክስትን ውሰዱት ፕሊዝ። ስለዚህ ፌብል አፈታሪክ ማለት ነው አይደለ? አፈታሪክ ከእንስሳት ጋር ከተለያዩ ነገሮች ጋር ገጽ ባህሪ እየወከለ የሚያሳይ ሊትራሪ ቴክስት ነው። ሶ the answer is fable ነው። የኤሶፕን ስትራክቸር ውሰዱት ፕሊዝ። ኢሌጂ አይደለም። nice. In poetry ስነግጥም the repetition of initial consonant sounds. Yes, the repetition of initial consonant sounds in a line. Peter picked is known as which is called tongue twister ትሉታላችሁ። ለምሳሌ ቴድ feed bread ted. Here ted a name of person. Let me capitalize here. ቴድ feed bread ted ብትሉት ይሄው ቴድ feed bread ted. The last sounds are repeating each other. ይሄን የሚገልጸው ምንድነው ነው የሚላችሁ? Peter picked. It's a song actually. It's a song. Yeah, it's a song actually. What kind of poetry ምንድነው የምትሉት? ይሄን ነው። Yes, right. So the answer is what? Alliteration ካላችሁ ልክ ነው። Alliteration ማለት የስነ ግጥሙ ድምጾች ራሳቸውን እየደገሙ ሴንስ ሊሰጡ በሚችል ሁኔታ ሊገልጽ የሚችል የስነ ግጥም አጻጻፍ አይነት that's called alliteration ነው። ምንድነው የሚላችሁ? repetition of initial consonant sounds. Yeah, initial consonant sounds. Peter picked. Yes, right. So that's called alliteration, not assonance, not consonants አይደለም፣ onomatopoeia አይደለም. These are the 50 questions actually. The question took so much time because the courses are sometimes tricky course and there is a need of some more explanation actually. That's why I took 1 hour and 30 minutes. I'm really sorry for this. I don't know how you are going to watch the video. Anyway, this is what I want to say today about. I'm really just tiresome work I do. Yeah, tiresome work I do. Anyway, thank you please. Yeah, በጣም አድካሚ ስራ ነው። ምክንያቱም ኮርሶቹ በተፈጥሯቸው ትንሽ ከበድ ይላሉ፣ ማብራሪያ ይፈልጋሉ። ለዛ ነው አንድ ሰዓት ተኩል የፈጀሁት። I don't know እንዴት ቪዲዮ እንደምታዩት አላውቅም። Anyway ግን by any means ቪዲዮውን ዳውንሎድ አድርጋችሁ የሚሆን by any means ቪዲዮውን ብታያቸው maybe I'll give you some hints please. የሆነ ሂንት ብዙዎች ኮሜንት አድርጋችሁ ነው ፕሊዝ። ብዙዎች ጽፋችሁ ኮሜንት አንዳንዶች በስልክ ደውላችሁ ጠይቃችሁኛል ፕሊዝ። እነዚህ ኮርሶች ላይ የሆነ ፍንጭ ስጠን ስላላችሁ። Anyway, thank you for watching this from Family League with me Sekabada. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Alright, I like you those who always watch my video and you stand against me please. Against me means with me. Right, share, comment, like. Thank you very much for the time please. Yeah.